Disabison policy. Disabison policy. Hinawawan Pankala, Disabison policy. Hinawawan Pankala, Disabison policy. Kesurupat ba kinong Southwest Khasi Hills hakalai putri ujemang arjar arpulai rengkat bat kiplakat kelej kendo yau ba renikton lengdo tongkar UMLA kamong kurwat constituency ha ka office dari kam jong u ban pen mawi kijing dawa jongki kinong mi khmat ke Southwest Khasi Hills bagi de ban kren ai halor ke reservation policy. Hari ini kesengi nagalyang ba renikton lengdo tongkar habaya keren ule tho bulada ban keren teng ya kene kamat hak yang dorbar tawan kejela. Baru ong ru bukursan pura ban pengelano ek reservation policy kumbagi pat ba jong ka Southwest Khasi Hills ki angno. Baru ong ru ba keseng UDP kumjo kala shim khiai kene kam baglada ban pha jeng tho ke sarkar bade ban pengelano ek reservation policy bad ukermen scam ba sarkar hak ni kendiat sngi kan sakhot ban ekran no halor kene kamat. Bagi yakran ni kena keju, kena kapang lajan man ke arsngi lai sngi ya don meeting. La kalong hapo ek parti lan le kalian ke sorkar. Ngasukwa ban pentip ye phi ban kalian jonga individually marwe mareru ban UCM. Daki bon sen ke bangalai kenduk ban yakran ye i ban penkalai kena ke resolution policy. Bat ngasotenat ban itu phi bos UCM ulah depti paki egi poin ki banga ngarak ban yakran. Kar ban yakenduk engan yakran wong kitu ki poin jo phi baranek. Kita kipan jopi na barang alakaran bon sin ulakan mau latih dulu di ke kejing kuat jongi ban review ke dengan polisi. Jadi mereka tanam tak kejing tipai bak jong pi kumba pi paj bak baru pi angnut ban wan kejing perkelai ban review ke dengan reservation polisi ngidon kajuk katong kajuk kejing mut. Terus ke syukur pi tangan ke wei togi tu nak bagi dia buram keliang iwei pat ya ke baru ngidon lah kejong kejing sempang lah kejong skutu. Tang kawai ke bangin kemen lang kalong ngil adon kejuk katong perkata kalong ngikwa ban penkelai ke reservation polisi. Kata ke kejuk katong kata bangin idon. Hendai kumno bangin yat pede tu ngin yaisha hitip kata kejuk sisa baru pi kibalak kam skutu ke politik. Bahkan ni kadai bandon ke political decision. Tidak mar kata ngidon hak sarkar. Hitip hiru bangidai ke parti ke bakhambun hak bagi don lang ke sarkar. Ngilale la kajong ke benta PUI lang baki kot kubor pila detip bangil rai menta kum kowe oj kadon ke jikli leti jong pil se bamangang anang kren kumbang ala ju kren hak por election le se kadai ke jikli leti jong pi bangan kren bon sin ikene kilat ku haki lat patai kubor ne haki pajba bangan kren marwe ring sim lale katan marnga ngasu tu kumde maka bahangin di diskurs lang kum ke grup barngin ya ka kum ka grup kum uwe ubre te hadin bangile ther ngile tai bha po yang parti barok ngile lang hak bangidon kata kejing kuat bat PUI hi lembag kot kubor hak baka parti kala de tok war hak sarkar bandawa bandon ban review kena ke polisi.